wa khairan katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati para bapak, ingkang kula hormati para nyai, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik lan sedherek sedaya, monggo laku rumiyin kita ngaturaken praos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pilunganipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh, saged silaturahim, ngawas sesarengan, durung sesarengan wonten masjid Siratal Mustaqim Polres Magelang. Mugi-mugi usaha kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat mugi salam mugi-mugi tetep kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Non sewu ibu-ibu, monggo kita tansah kirim donga nggih, monggo dherek sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama wa syuhada wa jami'il malaikati muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kita sedaya selalu bisa istiqomah ibadahipun, bisa istiqomah ngajinipun, selalu pinaringan iman Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi keluarga kita, rumah tangga kita selalu diberi bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, pinaringan anak keturunan ingkang soleh-solehah, ingkang slamet beruntung dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi hati, pikiran, jiwa kita diberi tenang, diberi bahagia, bahagia lahir batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bulan ingkang mulia. Nuwun sewu, bulan Muharram niku nek tiyang Jawi ngarani bulan apa, Bu? Suro. Sampai tiyang mantun terus mboten mantun. Padahal sajane mboten apa nggih. Kaya takdir niku saking Allah. Lah, bulan Suro niku nek ngarani bulan Hijriyah. Napa, Bu? Hijriyah. Tahun Islam, tahun baru Islam. Nah, kita sakniki tahun pinten? Mugi-mugi di tahun baru Hijriah niki kita selalu istiqomah ibadah. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Ya, mudah rezekinipun. Amin. Iku harapan kita sedaya nggih, Bu. Udhuni astajib laku. Donga marang ingsun mesti tak kabuli. Niku ature Gusti Allah. Tahun baru Hijriah nun sewu niku wonten critane nun sewu nggih, Bu. Ya, niku zaman semonten Rasulullah kali sahabat niku zaman wonten namine sahabat Khulafaur Rasyidin. Niku terdiri Abu Bakar, sinten, Bu? Abu Bakar, Utsman, Ali. Ya, niku Khulafaur Rasyidin niku. Lah sahabat niku sami usul dumateng Rasul, ya Rasul, kita mesti punya tahun sendiri, tahun Islam. Wonten sahabat niku wonten sing usul tahun Islam niku diambil saking lair Nabi. Wonten sing usul malih diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Wonten sing usul malih diambil dari peristiwa turunnya Al-Qur'an. Wonten sahabat Nabi kang paling cerdas niku Ali bin Abi Thalib. Niku mantune Rasulullah. Niku usul menawi tahun Islam niku diambil dari Nabi mulai Hijriah. Pirsa Bu, hijrah niku napa? Pindah. Pindah niku kita hijrah mboten. Hijrah niku pindah saking Mekah menuju Madinah. Lah niku hijrah niku diperintahi Gusti Allah. Pirsa Madinah, Bu. Magetan Milen. Mungkin nek Magetan Kidul tebih kula. Lewian Rogo. Magetan lu. Nek kata-kata Mekah Madinah pikirane awake dhewe Magetan lewati Sarangan, lewat Bumi Malih Solo, lewat Bumi Malih Jakarta. Terus itu mulai terus kakak mengke dugi namine Madinah. Lah nun sewu Madinah riyen niku namine mboten Madinah, tapi namine Yasrib. Nggih, Bu, Yasrib. Terus nun sewu penduduke Madinah zaman semonten niku agamane dereng Islam, tetapi agamane Yahudi Nasrani. Nah, ngoten. Lah terus akhirnya Nabi niku hijrah ke Madinah niku sebagian penduduk niku memeluk agama Islam. Nah, penduduk ingkang memeluk nyambut kedatangan Rasul niku namine sahabat Ansor. Nggih, Bu. Sahabat ingkang ngetutne Nabi saking Mekah menyang Madinah namine sahabat Muhajirin. Ngoten nggih. Muhajirin niku sing ngetutne Nabi, nek sing nyambut Nabi namine sahabat Ansor. Lah waktu kedatanganipun Rasulullah niku kali sahabat saking Mekah niku disambut kali sholawat niku Tola'al badru alaina min janiyatil wada. Niku kali menapun apa rebana. Jenengan pirsa rebana, Bu? Nek wonten artise rebana sedaya to? Nggih, Bu, wonten artise rebana to niki sing rebana. Lah, zaman semonten niku pertama kali niku tiyang mau sholawat diiringi damel rebana. Rebana jenenge nama hadro. Udah mesti tutuki. Nggih, niku disambut dengan iringan rebana kali sholawat. Pas sholat al-badru niku kedatangane Rasul dumateng Madinah. Lah ngertos sahabat niku nabur bana, Rasul niku mendiamkan. Artinya juga tidak melarang. Dados nek jenengan takon wong nabur bana iki apa pan? Jawabane Pak, boleh.
boleh 4 malaikat. Berapa Bu? 4 malaikat. Yang pertama itu malaikat Jibril. Nomor kali malaikat Mikail. Nomor 3 malaikat Israfil. Nomor 4 malaikat Israfil. Nyambut nyawani nomor kali. Nom saya kedatangan 4 malaikat niku matur dumateng Rasulullah. Pertama malaikat Jibril. Datangi boten bareng-bareng tapi bergantian. Malaikat Jibril niku matur, "Ya Rasulullah, saya bersumpah." Niku sing sumpah sinten? Jibril nggih. Sinten mawon umat jenengan sing purun maos sholawat ping 10, saya bersumpah untuk dimohonkan ampun dumateng Gusti Allah. Sehingga malaikat Jibril itu napa katanya sujud, boten jengengek niku lho Bu. Saya akan sujud terus ya Allah. Ora jengengek, ora katanya boten diangkat kepala ini lho. Selama engkau belum mengampuni tiyang ingkang maos sholawat. Saged pahami nggih? Malaikat Jibril sumpah ora bakal jengengek saka sujude. Mohon ampun dumateng Allah. Memohonkan dumateng sinten mawon ingkang maos sholawat ping 10. Ngoten nggih Bu? Saya terjasake. Terus gak kesuwi malih dugi malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu membagi napa Bu? Rezeki. Malaikat Mikail datang. Ya Rasulullah, saya bersumpah akan memberi payung dari surga. Nah, oke, nek tempat masak kan panas Bu. Ya, nanti akan saya payungi orang yang selama hidup di dunia mau sholawat minimal ping 10. Iki malaikat sinten wau? Malaikat Mikail. Awake payung. Tempat masak iki apa panas. Ya, makanya tiyang purun mau sholawat insyaallah diparingi payung boten panas. Iku selanjutnya nomor 3 malaikat Israfil. Dikasih nomor kita lihat Sangkakala. Sangkakala. Lah niku nggih bersumpah. Ya, saya bersumpah wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat ping 10 maka akan dimudahkan lewat siratal mustaqim. Nek kanggone tiyang ingkang boten beriman, boten pikantuk syafaat, niku sirat niku seperti rambut. Perso rambut Bu? Dengan bayangke rambut kita siji. Nek tidak piye niku nek sulit nggih. Tetapi barang siapa pun maos sholawat ping 10 maka dalane niku Pak. Ngoten nggih Bu. Ketok obrolan. Dipun saged pahami nggih? Insyaallah. Malaikat napa kau? Israfil. Selanjutnya ingkang sekawan malaikat Israfil pencabutnya. Malaikat Israfil nggih sumpah. Barang siapa yang purun mau sholawat minimal ping 10 maka dia akan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Mudah kaya niku lho, kaya rambut digeret saking tepung. Tapi nek tiyang boten dapat syafaat sakaratul maut itu susah. Ono wae nggih Bu, nanti kita motor kaya petik bulan ngono. Kita niku berarti sulit toh. Tapi sinten ingkang purun mau sholawat ping 10 niku supaya malaikat pencabut nyawa akan diberi alhamdulillah. Ane monggo sakniki mau sholawat ping 10 nggih Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngoten nggih. Satu berikan sedekah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ganjarane 3 kali kula nggih, Bu. Sekolah kan kula ta. Lah, ngoten. Guyon nggih, Bu. Ya, iku lah napa kok ngantek ngoten to, Bu. Sebab sholawat niku nggih Perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat. Hai para orang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah. Wong Allah kok bersolawat gitu. Ngoten nggih? Maksudnya nek Allah mau selawat niku, Allah niku ngridhoi ngabulne dongane
disambut kali pimpinane tiyang Yahudi. Yang apa Bu? Yahudi. Dan pun namanya Habib bin Malik. Sinten Bu? Habib bin Malik. Yang kafir. Dan itu matur bukan Rasul karena ini yang kafir Bu. Nyeluk Nabi Muhammad Bu ya Rasul tapi man, dipun Bu? Man. Muhammad, man. Nek memang sampai niku memang utusane Allah. Sampai mesti punya mukjizat. Ngoten nggih? Terus Rasul dijawab langsung genah. Nah, saudara, bener aku duwe mukjizat. Tapi mukjizat itu harus sesuai kali keadaan nggih. Biasa niki Habib bin Malik wau ngomong matur. Ya Muhammad, nek memang engkau bener-bener utusan Allah, coba belah bulan. Napa Bu? Belah bulan. Rasul itu kan 3 bulan. Terus akhirnya Rasul jawab, iya. Terus akhirnya malaikat Jibril ya Muhammad, itu urusanmu. Apa Bu? Urusannya malaikat Jibril. Akhirnya apa? Matahari oleh malaikat Jibril disuruh tenggelam. Apa Bu? Tenggelam. Matahari tenggelam. Terus bulan itu dimunculne. Bulan itu menurut tafsir Amami, gedene 70 kali donya niku. Nggih Bu nggih? Menurut tafsir Amami. Nah niku lho, niku kok kon belah. Terus karena niki mukjizat nggih Bu. Mukjizat iki khusus dumateng para rasul. Yang kafir kok. Aku njaluk sigaren bulan kuwi engko sing separo lebokno nyang tanganmu sing kanan, sing siji lebokne tangan sing kiri, terus tokno bareng. Ngoten lho niku. Terus mut gatokno. Masya Allah Bu. Dengan kuasane Allah bulan itu diawe kali Rasulullah. Langsung moro gedine sak piring. Sak apa Bu? Sak piring. Menurut penelitian sampai sekarang ternyata bulan itu masih ada bekasnya. Napa sigaran. Nggih, nah niku. Terus dengan kuasane Allah kali Nabi Muhammad disigar sret sing setunggal masuk teng mriki tekele Rasul teng mriki nggih. Terus metu lewat mriki. Ngeten, mlebu lewat tangan mriki, wonten terus metu mriki, terus sing separo nggih metu mriki. Lan gathuk bulan. Bulan ku maos napa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kuasane Allah, Habib bin Malik kau nerokne maos syahadat. Dan terus tiang-tiang kafir sing napa? Kau tiang Madinah nggih sami nggih nerokne maos syahadat. Dan akhirnya kata sing masuk Islam. Nah, ngoten nggih. Pripun Bu? Nek dipahami nggih? Insyaallah. Terus bulan oleh Rasul disuruh kembali. Terus oleh malaikat Jibril sing matahari wau kan delep nggih Bu? Berarti kan muncul lagi. Sebabnya malaikat niku sing jaga matahari wonten piyambak-piyambak, sing jaga bulan nggih piyambak-piyambak. Lah kok sing mimpin semua malaikat niku malaikat Jibril. Niku pasane Gusti Allah. Nah, ngoten lho. Niku pas peristiwa napa iki? Terus non sewu, boten cukup sakmonten. Nah, malaikat Jibril terus niku selang beberapa waktu malaikat juga rawuh malih teng dumateng Rasul. Ya Rasul, karena engkau adalah seorang Rasul, ini ada perintah. Napa Bu? Perintah. Rasul ini perintah malih. Ini ada perintah saking Allah ya Rasul. Panjenengan diaturi tindak dumateng Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas niku Palestina. Pundi Bu? Palestina. Palestina niku pundi? Magetan. Magetan Kulon. Nggih Bu nggih. Palestina niku Magetan Kulon. Lah, Rasul iku diutus dening Allah diperintah mantul belah bulan mau nggih Bu. Tindak dumateng Baitul Muqaddas. Palestina melampah niku. Mboten nek napa-napa. Dilampahi sebab niku Rasul. Tapi sepanjang jalan Rasul dinaungi napa awan. Awan itu jadi mboten panasan Rasul niku. Mboten sampai wonten. Kecepatane nggih mboten kados tiyang. Salah niku malaikat Jibril matur. Ya Rasul, nanti di sepanjang jalan nanti kau akan berangkat akan menemui beberapa hal. Nomor 1 akan melihat gunung. Nomor 2 nanti akan melihat makom emas. Besok Bu, makom emas. Nomor 3 engkau akan melihat burung peking. Apa Bu? Burung peking yang nangis.
keempat, engkau akan menemui burung gagak yang akan makan dendeng. Terus ada cerminnya sehingga lari tidak jadi karena malu. Yang terakhir, engkau ya Rasul akan menemui mayat yang sangat busuk dan engkau akan lari ya Rasul. Niku aturnya sinten? Malaikat Jibril dumateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ya Jibril, ya siap. Wes sekarang mulailah engkau berangkat ya Rasul. Saestu Rasul mulai berangkat dumateng pundi wau? Baitul Muqaddas. Dalam perjalanan pertama kali nanti engkau akan melihat apapun ya Rasul. Makanlah. Napa Bu? Kendahan apapun yang engkau lihat ya Rasul pertama kali makanlah. Niku perintah malaikat Jibril. Lah kok nembe lapah Bu. Ngeten. Langsung Rasul iki ngerti gunung iki kan gedhi. Lah perintahnya mangan nggih Bu. Rasul meniat tak pangan. Nek tiyang boten beriman tak mikir piye carane ngoten nggih. Rasul wis tak pangan ngoten. Dengan kuasane Allah, gunung yang gede wae saya cilik dadi sadongan. Wis sadongan Bu? Wis. Lah niku rasane stroberi. Lah Bu, seger ta? Niku didahan kali Rasul. Pun didahan. Tunggal niku. Rasul terus ngelapah malih. Niku perso mangkok Bu emas. Nggih Bu, mangkok kok emas Bu. Lumrah. Lah niku kalih Jibril kan mendem. Lah barang dipendam itu muncul neh. Kapan mangkok emas kok dipendam muncul neh. Terus sampai terus ngoten boleh Rasul ditinggal. Terus niku kedua nggih. Terus ketiga ketemu burung peking. Peking iki burung sing cilik niku. Nangis sebabnya dikejar-kejar oleh burung garuda. Akan dimakan. Terus nangis minta perlindungan dumateng Rasul. Burung peking kok didelik-delik sakjane Rasul. Terus burung garuda datang. Akhirnya oleh Rasul, pahane Rasul, umune Rasul diiris, disukani burung garuda. Masya Allah. Sampai lanjut, terus jalan malih, wonten burung gagak. Gagak itu rupane apa burung gagak? Ireng, ngak wonten apa? Ulire. Lah niku akan makan dendeng. Kersa dendeng Bu? Dendeng itu daging sing dijemur diparingi bumbu. Lah niku akan dimakan. Dekake dendeng niku kok enek cermin. Karena nopo? Kocok ya, kocok. Itu ayang-ayangin gambare. Burung gagak wau isin langsung terakhir. Rasul bener ngerti mayit busuk ambune kaya. Rasul langsung pergi meninggal. Terus akhirnya malaikat Jibril marani dia Rasul, alhamdulillah engkau telah menemui apa yang saya katakan tadi. Ya Jibril, maknanya apa? Kata dia, itu ilmu makna dalam kehidupan zaman kita kita pahami. Engkau tadi ngerti gunung yang besar ya Rasul, terus engkau makan maknanya hawa nafsu manusia itu besar. Kalau kita bisa menaklukkan hawa nafsu itu akan selamat. Hawa nafsu itu keinginan ya Bu, pengen diwonjo semacam-macam, pengen ngamuk, pengen kalau wong, pengen apa mana hawa nafsu? Wes pokoknya sekiranya keinginan, niku sing elek keinginan, niku namanya hawa nafsu. Kok kita bisa menaklukkan, maka kita akan selamat. Mau sholat ngaji alasan-alasan, niku hawa nafsu nggih. Jangan mesti makan dilawan hawa nafsu nggih. Lah itu artinya nggih saged naklukne hawa nafsu. Iku bisa dipahami nggih? Insyaallah. Terus niku Mas Tegar nggih, gunung bawah artinya hawa nafsu sing gede. Terus nomor kali mangkok emas. Emas itu artinya nak tambah kemewahan ya Bu. Nggih. Teng donya niki tong sewu. Akeh gemebyare donya. Nggih duwe, nggih pangkat, nggih jabatan, nggih kerjaan, nggih macam apa-apa yang nikah. Harta, tahta, wanita, tambah apa Bu? Toyota. Lagi tak niku gemebyare donya. Kok kita bisa memendam? Napa niku yang mendem ini? Ngalami ojo sampai melupakan kepada Allah. Jadi kerja, harta, tapi jangan sampai melupakan ingat kepada Allah. Nek kok mantue lewat esuk sore sampai lali gak salat. Mboten iku melupakan boten kebenaran. Iku nggih, nek salah kowe pedangane laris, wis iman-iman
Lah burung gagak wau badhe makan apa, Den? Dendeng. Makan dendeng kok ada cermin. Iku rasa malu nggih, Bu? Enggak sida. Maknane ngeten. Sinten mawon kita kalau masih ada rasa malu nggih, Bu, insyaallah badhe selamat. Enggak malu, al haya'u minal iman. Mau berbuat dosa kok ijek malu. Nah, ya Allah didelok Allah, mboten sida. Ajeng barange wong kok didelok Allah, mboten sida. Malu nggih, insyaallah badhe selamat. Anokne wong, cepane loro ati mboten delokne wong. Nek ijek malu ya Allah, aku ora isin kok didelok wong. Lah masalah sepele ae. Mboten ya, Bu. Kok iso saged mengendalikan ijek rasa malu, insyaallah badhe selamat. Nah, tentu saged dipahami ya. Insyaallah. Saged lanjut? Saged. Wow, burung ganda. Selanjutnya niku ayat yang busuk. Ayat yang busuk itu tamsil itu bahwasanya di dalam kehidupan ini kita sebaiknya jangan mencari aib orang lain. Ini profesi diri. Wes wong elek wis jarno. Sing kita mboten tumut nek dijak rasane liyan golek aib wong. Sepurone aku arep apa repot, ngoten nggih kita saged menghindar. Nah, ngoten nggih insyaallah niku badhe selamat. Ya, pokoknya artine kita jangan mencari aib orang, harus disebarne. Tapi ngoten niku mboten saya nggih, Bu. Ibaratnya nek makan ayat ingkang busuk. Dipun saged dipahami? Insyaallah. Ini dados pertama gunung ingkang besar artine harus menundukkan hawa nafsu. Terus makok Mas, itu gemebyare itu. Ojo gampang gumun, ojo gampang kaget, ojo sampai melupakan dari Allah. Ketiga, burung peking. Mau nggih, kita mau berkorban. Lah Allah sendiri ingkang badhe balas. Terus niku manuk gagak sing badhe dendeng karena ada cermin malu dalam kehidupan menawi kita cek punya rasa isin malu insyaallah badhe selamat. Terus terakhir ayat ingkang busuk dalam kehidupan sebaiknya jangan mencari kekurangan orang lain. Ngoten nggih, saged dipahami nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Mugi-mugi ngaos terlalu kata to, Bu? Mboten. Pakai nopo dosen. Terus sak wonten riyen nggih. Jadi mangke pertemuan lain critane lain malih, Bu. Nggih. Amin. Nggih, Bu. Monggo donga nggih. Monggo buka malih mboten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma yassir lana umurana rasyidi. Allahumma mahkum masjidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'maluna ya Allah. Panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyawfi jasadana ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semua. Wanawir qulubana ya Allah. Sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wazalil iman ya Allah. Tetapkan iman kami. Wawasi arzakna ya Allah. Luaskan lapangkan rezeki kami. Ila rumah iqoribna dari kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syari abidna dari kejelekan ya Allah jauhkan. Wa tika wa izana fitini wa dunia ina kala bersyukurin. Ya Allah ya Rabb, takdirkan pada kami semua takdir
dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Hasbi min soal ilmu bihajati, hasbi min soal ilmu bihajati, hasbi min soal ilmu bihajati. Ya Allah, ya Rob, kami semua di sini bersimpuh menghadap Engkau, ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan tua kami, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia. Berilah penerang dalam alam kuburnya. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur. Masukkan mereka semua dalam surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan ibu-ibu